طيب، هنا بقى هنشوف لو انت مستواك النيفو بتاعك يعني A1 أو A2 هتكتب أو هتعبر عن الصورة اللي فاتت دي ازاي. طيب نقرأ الأول. Sur cette photo, on voit une grande porte en pierre jaune au bout d'une rue pavée. Des voitures sont garées à gauche et à droite de la rue. À travers l'arche de la porte, on peut voir des arbres et une belle campagne sous le ciel bleu. يعني ايه بقى الكلام ده؟ sur يعني على cette photo هذه الصورة. On voit احنا نرى une grande porte يعني بوابة كبيرة en pierre jaune من الأحجار الصفراء. وبو دو يعني في نهاية وبو d'une rue في نهاية شارع بافي. بافي يعني مرصوف بالحجارة. des voitures يعني عربيات. sont garées تكون مركونة à gauche et à droite على الشمال وعلى اليمين de la rue بتاع الشارع. à travers من خلال l'arche اللي هو القبة بتاعت البوابة أو اللي هو الأرش الأرك اللي هو القوس اللي في البوابة من فوق de la porte بتاع البوابة. on peut voir إحنا نستطيع أن نرى des arbres أشجار et une belle campagne وريف جميل sous le ciel bleu تحت السماء الزرقاء.